Pemirsa malnyane harga minyak goreng ringgalah ukuran sangkaning harga PCO dunia nincap. Kauningan harga minyak goreng rauh makin kantos petang dasa 3 tali rupiah kali liter, nincap saihang ring harga sedurungnya nih. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Wayan Jarte Maosang Bali nenten madue pabrik minyak goreng sane ngawinang dahat ngandalang pangguh saking Pulau Jawi utawi Duro Bali. Maninin indik harga minyak goreng sane kantun mal dan Maosang Kemendag sampun nanin ngelaksnayang rapat koordinasi sareng produsen minyak goreng nasional tur nguduhang antuk ngelaksnayang operasi pasar. Nanging pemargin ucap karasayang durung sidenes penincapang harga minyak goreng. Wayan Jarte Maosang, paiketan dane stato nguduhang majeng distributor mangdane ngeraksa harga minyak goreng. Sangkaning harga pabrik sampun ageng, majanten harga ecer ring pasar mal. Lianan punika antuk melantur bacang nguningayang majeng Kemendag indik harga pabuat pokok minyak goreng. Pamekas ring Bali kaptiang pemerintah pusat digelis mutusang kawijakan antuk negdegang harga minyak goreng nasional. Napi malih Kementerian Perdagangan Pusat madue wenang indik pikobat inucap. Cita Maya Bali Pos nguningayang.